बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व मुरसलीन सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन वरज़ुक़नी फ़हमा रहमतुक नबिय्या के में सिलसिला के मुलिन आ प्रोग्राम का कौम में बद्द कुल्ली आदे मी रहमतुक नबिय्या में सिलसिला की कीतमा नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत बेहगतो गवन में तबरफुन्ना दी रहीतुन्ना गनस्ते प्रोग्राम के बेनुमा की प्रोग्राम के ज़रिया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हया पुरोगे अलिफुम फशिकिन या हमें हिमनिफावा मालूमातन एगे में सह कमा आदि सह मस्तर तकुन तिबेफुन्ना हमें गनस्तिनु आदे मकसद हासिल करमटका और मिन्ना को में प्रोग्राम के बैर वडा नोने ये समा ए दायरा के मालूमात हम वर फुला दायरा का मिवगुतो लिबरान तिब्बे राज्य के मशहूर दीनी इल्मरी एगतो मेदुग प्रोग्राम का उड़ा को बदल में बैर वडानोनी अगुन के खना फरात शेख इब्राहिम इब्न मते फुनका इतुर तारफ का बेन फुलनवान अदम अगुन में बाय फरात में शेख हसन तौफीक के समा में एमिन दन्न वर फुना बोस दीनी इल्मरी अदे मेदुग प्रोग्राम का अगुन में वाहद को मोहम्मद फावनी की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लफ़तुगे दोस्त का बेहगतु आदमी के कुरी के प्रोग्राम तो कागुन मैंने की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब फुला एक लिफानो के नसब फुलुम फेचिकिन के लिफान मम्मा फुला बप्पा फुलो के वहाँ के अदिबे फुलुम एदे खबलुंगे हयातु के हिंगा दिया कंत तक एदे खबलुन की सोरगंतोरिन तो नून तो कुरी के प्रोग्राम तो कागुन में मैंने वहाँ द काफ़ आदे मेदु के प्रोग्राम कागुन में वहाँ द कम जिसफा मौलुआ की रसूल के लफ़तुगे दोस्त अदे अवन में सीरतुगे मी तुबार होरी मस्तरत का बलालारुगा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उफमडा फानी बनी हाशिम गे मी मतलब शेब अबी तालिब के मशहूर गोतुन दन्ना को मुगावानम ए रबीउल अव्वल माह के नुवावन दो मी हफ्ता के दोस्तों को बनाना होम दोस्त अदि ए हादिसा हिंगा मी अरबिंग तेरे मशहूर हादिसा आम फील्ड के हादिसा होता है तो के हादिसा के एंग हरफों का मैं बनी बिदालवानी अदि की तरह में यानी किसरा अनुशरवानु के वेरी कमुगे ऐन वेरी कमु मी पेट्टिवडात्म तेने के वेरी कम बिबिया के दिमाग होगा एक तो अन बलालार मिलादी तारीखों ए दोस्त दिमावनी मिलादी फसते का हद्दी है बनाहरो मी इस्लामी दुनिया के सीरत के इल्मरिंग तेरे के मंडा मशहूर मोहम्मद सुलेमान अल मंसूर फोरिया मिस्र को मशहूर मी पलकी इल्मरिकम गावा महमूद बादशाह विदाल फावा विदालवंत के अदे मेदुग प्रोग्राम के मफरुतम आगुन बलालंग गस्तुकरनी कितमा नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उफम्मा गुड़फावा कंकमकी कोबातो शेख इब्राहिम अदे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उफम्मा गुड़फावा कंदतक अलगोण में वाहक दक्कन्या असलुगा मी फशन एम्मे रंगलु वाहक एकम अलगोण फेन्ननी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया गलिकन देके वडाग तीवस यतीमगे गोतुगा कमुगा बेलेवे वाहकें एक फेशुं किर कुरान अल्लाह वही कुरवा फोए अलम बिद का यतीमम फआवा कलेग फान यतीमकम गा वणिकों के कलांगे कलेग फान देखे वडागे नुवे है दिंगे कलांगे कलेग फान हिया वही कंदे भी मितागा मी बस फुलन अलगोड रंगला विस्ना लाफिया पर साफ को एंगनी अल्लाह सुब्हानहु व तआला के मतवेर इनायत रियायत के दशुं एकलेग फान तरबियत वे बड़फुलवेगन दीवमट्टका एकलेग फान देवी खास दरजेकं ए यतीम गोतुग दुनिया गदिकं देकवडागतो इमाम ज़ुहरी कैस बुन मखरमा गरिहुन रिवा कुरवा फुन रिवायतिगा उन्ननी तूफिया अबूहु व उम्मु हुब्ला बि ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैकमना आलास्वे इन्नविता हम वर कैरी मुद्दते गतेरेगा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बप्पा फुल मी अवहार विवाहक दें एकलेग फान एक कशवर को देवा दुनिया बड़ान विगोय कशवर को देवा हदीस कुरवा फुननी अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुलिदा यतीमुल अब मी यतीम के गोतुगा बप्पा फुल एकलेग फान वकीफा बेकलेग गोतुगा एकलेग फान दुनिया गलिकन देख वडाग कम एहमीमा इल्मन फाहा कुरवनी हादा अब्लगुल यतीम व अला मरातिबहु एम इब्न कसीर के मी रिवायत गणनी यतीम कुर एम्मे बलागे तेरे में मतीदरे लिबिगम फरातो गोतुग रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहमीमा रसूल दुनिया गलिकन दिकवडागति यतीम हाल कोलुगा एहंकम वन्या एनु गोतक दलील कुरा एहं हुरिया रिवायत वाणी सहानु बातुल रिवायते गोतुग
එහෙම මේ අලුගොන් මෙන්න ෆාහක් කරවේ එක්කන්ත දැන් අනෙක්කම එක ගොතුගා මේ එකලෙක් ෆානු උෆම් වඩාගතුම්ගේ වාහක රිවා කුරා අවයිරුග අනේ කුරි ප්‍රෝග්‍රෑම් ගේ සලම ඉෂාරෙක් කුරිම් දාවතු අබි ඉබ්‍රාහිම් එකලෙක් ෆානු විදාල ෆෝවේ තිමන් කලෙක් ෆාන කී තිමන් කලෙක් ෆානු බෆාකලුන් කමුගාවි ඉබ්‍රාහිම් ගේ ෆානු ගේ දාවතේ وبشرى عيسى أدي إسحاق فانو دبي أفاوركم خبره ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت منها قصور الشام أتي من كلك فانو جه ما كملون إكمنا فرابلون فالوي نورك جالكمون شام كراغ غنورتك غلوفا واتي إكمنا දෙකවඩාගත මිතාගලුගොන් මෙන් මේ වාහක දක්කාල රංගලු නුක්තා මේ මිතාගම ඉෂාරෙක් කරවේ ශාම් කරාගේ ගණවරතෝගේ වාහක මේ ගණවරතෝගේ වාහකයා ගුළුවාෆ මේ අන්නනී නූරගේ වාහකේ ෆුරත මලගොන් වාහ දක්කාලම් බේනුවනි නූරුගේ වාහක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා සූරතුල් මායිදාගේ ෆනරවන ආයතුගේ වහී කරවනි قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين الله سبحانه وتعالى حضرتun නූරක බයම් වෙගම වෆතේ කලෙක් ෆන් ගෙන්නේ වාහක නොත හමකෂවරුන් අල්ලාහ් හස්රතු නූරක බයම් කරන ෆතේ තියබෑම් මිහුගේ ගාතන් අතුවිජ්ජ එහෙමීම මි නූරු ඒ රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම කමන් ඉල්මර විදාලුවා ඒ විදාලුම කි අනේ මානේ කි ඒ එකලෙක් ෆන් ගෙන්නේ රිසාලතු කමන් එහෙම ඒ රිසාලතු වස් මි නූරුගේ මානාගේ එව මාන කර එහෙම ඒ එකමනා දෙක වඩාගෙන් නූරුකම මි දැන් මිතාග මේ තක්සීස් ශාම බිදුහූර නූරිහි මි ඉබ්නු කසීර් විදාලවනි රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලමගේ දීන් දුනියග සාබිත වෙගෙන් දිනුනොත ශාම් කරයාග සාබිත වෙගෙන් දියුන්කම වනුබුවතිහි බිලාද ශාම් එහෙම ඒ ශාම් කරයා එකලෙක් ෆාන රිසාලත නබීකන් කායම් වෙගෙන් දියුන්කම එහෙම ෆහු zamanuga මේ වරගෙට මේ වාහක දක්වා පොයින්ට් මේ ශාම් කර වෙගෙන් දාන ඉස්ලාම් දීනුගේ මේ කිල්ලාතෝගේ තෙරෙන් වරගොද කිල්ලායක අද ශාම් කරයා ගහුළු වෙනම සෙගොතුග වෙගෙන් දානකම එතන ඉසාක් ෆානු මේ ෆසමානුග ෆෑබවඩයන් නමානේ දිමිෂ්කුග හුන්න ඉර්මති දිමිෂ්කුග හුන්න හුදුකුලාගේ මේ මුන්නාරි ලෙෆාවා හිසාබිග හුන්න මිස්කිත් කැරිය දෙන් මේ වාහකතුන් අලගොන් මෙන්න මේ ෆහ්සමානුගේ බයි වාහකතක රසූලා දුනිය වඩාගතුන්ගේ වාහකයා ගුළුන් හොරි මින්වරු ෆාහාග වෙගෙන් දෙම මේ මිෆද වාහක් ෆුලතක මිනුමස් මිෆද එතන් එත කමෙගේ තාබීරු එකමනා යන් එරේ එෆෙනි වඩාන්නවි හොෆෙන් ෆුලන් තාබීරු වෙගෙන් දාකම මේ කමනා මේ රක්කාවේ වඩාන්නවි අසුග මේ උම්මතුගේ නබියා කන් අසු දේහවා කහල ඉබාරතක මිතාග මේ බස්ෆුලුන් සාෆෙගෙන් මිදණි එහෙම මිබිම්මතිග රහමත තෙදුමගු දක්කවානේ ખાસ ෆරාතිකන් දෙම් මලුන් කුරින් ඉෂාරෙ කුරි නූරුගේ සවමුන් එංගෙන් දණි එහෙම රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලමගේ මතිවරිකම එකලෙක් ෆානුගේ කදරු ෆුලිෆා මින්වර එකලෙක් ෆානුගේ සවමුන් දුනියෙන් ගන්නන් හේව බදලා أي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين هم كشورن كليك فان عالم تك رحمتكم غنوني نفنو ومي الله غنيم عالم توගේ رحمتكم غم فنوي නබියාගේ රක්කාවේ වඩාගතුනොත් දුනියේ එකලෙක් ෆාන් ඒ වඩාගන්නේ වඩාගතුන් වෙස් ඒ දුනියේග අස්ලෝග වර බොඩ ෆාහ කරවේ කන්තතක بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد දෙමෙ අලගොන් මෙන්න ඒ ඉවිගෙන්දිය වාහක කොළගේ තෙරේග අලගොන් මෙන්න ඉවිගෙන් හිඟජ්ජ කීරිත්මා නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් උෆම් වඩාගතුමුගේ වාහක එකමා ගුලිගෙන් තාරීඛ ඉල්ම වරින් ලියවාක හොරි බය වාහක දෙ මිහාරු මිසමානුක අලගොන් මෙන් තාරීඛ බලා ගොතා කොඩකොන් ඒරුගේ තාරීඛ බලා උළුණු ගොතාවස් කොරකොන් තෆාත එබෝරි එහෙම්වීම ilmuwarin bay fahara liyuwafa mihunnani ei rabiul awwal mahuge baravana baravi homa vilere nuwata nuweke migotam mi kandatta dimawani kinetto algon men beli iruga algon men nan engifoti eruga hijri tarikh bala ule gotuga mi onnani විස්සාර වෙජ්ජියා විලාබෝ වෙජ්ජියා දෙන් එමහෙ ගුණමුන් දානි තිරිස් දුව සමපුරා මහෙගේ ගොතුගා
mikale gotaka kandattan annamun as mi fahuga mi fahakan as algon men ufadda fimu tiari takek miladi tarihun mevene duhe vejjiya ewani mi tiariya balar mi mingada balai ruga mevene duhe egota kanda alagen ma algon menna mi dimawani kuriga tarihuta bala iruga kuriga ihuga mihun tarihu liyafa igota kudaka tafat gotka egota ehem wa tieve mi fahakan as algon menna mi bunaveni ho rasula ufam tarih ke tiennune mi mikala kodi kodi furu eruntake mihunani ehennama zamanu sure e duwehigge gotu ga mistakunge terega amuwe faalwegen as fa uti bar vi homa viderege gotuga den fahumi dennevi tiyaditaka tabawegen tarikh ta dirasa kuri eruga mi pennani uhu bariya kannuwane wani noye kate mikala kantattaken as fa mihuri den algon men komme soraka adu ahafimu adiya khilafu kantattake kidit ma nabiya sallallahu alaihi wasallam duniyege adikan dekwada nawma kon hingage dia kan dia wahaka ikama gulum huri bay wahakata ege tereng e wahake demme e vidalwe devvi nuruge wahaka komme kas e kidit ma nabiya sallallahu alaihi wasallam duniyege alikan dekwada gen nawma eku ආමිනතුගේ ෆානුගේ හෂිකොළුන් නූරෙ නුක්මගෙන් දිය කමා ඒ නූරුගේ සබබුන් වර දුරන් ඒගේ අලිකම් ෆෝරාගෙන් දියකම් ખાસ ගොතිග්ගා ඒ බස්ෆුල්ගේ ආස්පමි වණි ආමිනතුගේ ෆානුගේ අරිහුන් රිවාවිකමන් ආස්පවා බස්ෆුල්ගේ මි වණි ශාම් කරාගේ ගඬ වරතන් අලිවෙගෙන් දිය වාහක කොම්මෙකස් ඉල්මුවරින්ගේ මෙදුගා එකහල වාහකත දෙකෙවි එකි ගොග්ගොතා ඉල්මුවරින් ඒ වාහක ෆුළු තර්ජමා කොෆා එබොහුරි ඒගතරේගේ හිමනේ බයි කන්දත්තකන් අලුගඩ බෙ විස්නා ඉරුගා ඒ රුගා කීර්ත්මා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් දුනියේගේ අඩිකන් දෙක වඩාගෙන නෙවි ඉරුගා එබතිබෙ බය කොමීහුන් තවහීදු නූන් ගොග්ගොතා එමීහුන්ගේ දිරි උලුන් බට්ටන් කොෆා තිබෙමීහුන් එහෙන් අකීදාතකුගේ බට්ටන් දිරිවලම් බට්ටන් කො ෆතිබෙමිහුන් ඒකතරෙන් බයිමිහුන් අලිෆානන් අලුකන් කරේ අනෙබ්බයකෝ ෆෙනන් අලුකන් කරේ අනෙබ්බයකෝ ගස්ගහ ගෙස්සන් අලුකන් කරේ මින් ගොස් බොඩති බෑගන තකෙන් උෆෙදි ෆෝති දෙන් එමිහුන් නවස් සිස්සාගෙන් දිය කමක වී මි උෆම් වු කිරිත්මා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් උෆම් වු දුනියේ ගලිකන් දෙක වඩාගෙන නෝ එහෙමකින් ilmuwarin riwaakurwa famihunani taarikhi fotuga majusinge mihun alukan kon ulunu alifan gandu ware femfode vehumaka nula nivigen diya wahaka adi kommeves ehem fengade hindigen diya wahaka ilmuwarin vidalu none ehemmi ma duniyen a wara bodu badale asgen e diye kidit ma nabiya sallallahu alaihi wasallam duniyege alikan dekawada gennu ehem wegen ilmu warin ewahakata ay adi khilaf wahakata ka wative riwa kurowum algon minna hamiya asfami wan adawon men kid ma nabiya sallallahu alaihi wasallam ke lafatu ke dostaka begatum wahda kairuga demek sheikh ibrahim madresa de sheikh hasan tawfiq wahaka ke ishara kurobafi kit rasula sallallahu alaihi wasallam ufam wadagen nevire hinga diya bayin hadisata ka begatum ade mi itibarori mi sirat elmeri midalwa gatuga kit ma nabiya sallallahu alaihi wasallam ufam wadagen fawani ane rabiul awwal mahoge nowana duhu miladi gatum fasate hiddiya ibana haruge hebbanahar april mahegge mi vihiwana duhu nota akaisona duhu kama elmeri midalha mi onnani vihinwata 22 sana dos kama elmeri midalha mi onnani egatum hingade irohasat terenwa tekelefano ufam wada gen kamuge alamat eකට hingagen dana kandat togaterega දෙමක ඉබ්‍රහීම් සේෂාරා කරගොත මේ අනෙක් කිස්රා අනුශරවානුගේ බේකනිතක වෙට්ටිගෙන් දාන වාහක අදී මජෝසින් අලිෆාන් කුරුමුන්දි අලිෆාන් ගඩ නිගෙන් දාන වාහක අදී බහර සාවාගේ ෆෙන්ගොන් හිගෙන් දාන වාහක මිවාහ තවුන් මෙන බයිහකියෝ නිර්වා කර දෙවාප ඒ යනේ තබේෆරුන් එත තෆ්සීලක බල්ලවල මෙනකම ගාන මුඛ්තසර් සිරත් රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ල ෂේඛ් අබ්දුල්ලාහ් නජදියා අම ඉබ්නු සෞද් නගේ තබගාතුල් කුබරාගේ මිවාහ බයන් කර දෙවාපනේ අදිකිත රසූල් අෆම් බඩාත මා ගුඩිගෙන් කලිෆාන් ගලබෙත මම්මා ෆලෝ amrituge faanu ke lefanuge lobet kafa folo abdul muttalib ge faanu ge arihan e kafa darikaluge farakam khabade mottaka fonovi
e khabar libadat mat ko ami ekelefano ami kaabage tere be wadagen Allah subhanahu wa taala dua korba shukuru korba adi ekelefa nan fulekkamuga Muhammad minan kigendi adem frotama arabinge terega Muhammad minan benum kuroni agun mingma nabiya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama bay sirat fitta agun bayan ko de bahbare ko tirigas bay mi hunna fa zamanu ga nabiyak funu ben kama nabiya ga nan fulaki Muhammad kama mihen nan kam be khabar ta lifawati mihen ga darines Muhammad minan ki ennames ane hakimi agun mingma nabiya sallallahu alaihi wasallam ge kafa fula ekelefa ikhtiyar gore namaki e zamanunga arabinge terege bisalege wispek danna namennu ei mi egotomuna balala rewahak ibn hisham menege siratu gani bayan ko deba fadi muhadaratun fi tarikh ulumul islamiyya ges bani bayan ko deba fa adiham egetunu me talqih fahmu asar ahlul asar ges bayan ko deba fa ibn qayyim ges bayan ko rawa fani tibe furun azadul maad me tibe ballawala benu fur kam ga wanama kit rasula fumadat ma fahoga mi arabinge terega amogatega on aadakade emihun na dariya ko libijje kamuga wanama emihun ekujjage mammage gaatun kirudinumuge badaluga ekujjaya kirude mi fodani kiruma megutun kid rasulullah dunu fambadat mat ekelefan efrutma mi kirufud arwah mi nani ekelefan mamma flo henna sekebo ekelefanuge mi bafafutuge bodbebe kamuga wa abu lahabuge maula mi thuwaiba enage darikalu masruqan fud mi aranu kiru ke rasulullah sallallahu alaihi wasallam debbi kama ibani bayan koro bafave adi hama ifade kamana mi ke rasulullah ge bodbe fulo hamsatu ge faana ekele faanu ge fahun tab me tabada ne sahabi kamgawa abu salama bin abdullah al-asad al-makhzumi wasari gandiya kiru mi kamana me mane timber funas ke rasulullah sallallahu alaihi wasallam kiru debbi kam ke rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge kiru ma kamana thuwaiba kiru debbi kama one bayan ge gembe ma kure on ishara ko ke ma nabiya sallallahu alaihi wasallam ya hamzat ge faana mi abu salama ya mi kiru gotun akhun gotu amena faha kuran den agon men balalani ke rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge kiru fadu hippama gulfawa muhim kandatte ko bato maaf karo bra ade mi ti wahake ane diumuga kurin hama kuda kokkuriya jihila farondu bay kuda tankole ituru tibe fulunga wahake ituru kollam beenu wani misaka duniya gadikan deke wada agatuma adi mi duha medu ikhtilafu muga mi asluge jahili zamanuge waran nuga ade besoin e nasiyuge wahaka ege terega aswamu nasiyuge maane ki jahili zamanuga asluga duwas olwalumuge fikuren emihun gengulun ei misal hurmetiregen wa mahga emihun beenum wani komes nubakam kuran ehem vijiya ei hurmetiregen wa mahen nune bune mas komes ehemma ka badal kodani ehem quranuga wara saf kon ewahaka allah bayan korwa fonnani innama nasiu ziyadatun fil kufr ehem nasiu egotuga genawun ei kafirkan ituru kuri kamege gotuga يضل به الذين كفروا يحلون به عام ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله ليواطئوا عدة ما حرم الله هم أهرج تريج أن ما هيجن وتدوه هيج كان ميهم مي بدل كلهم بينهم بيجي دوس أولوالهم كتيرين مي بدلوا أنني هم مي دوه كمسألة مي دماغني دين حسن كفاك فلوجا wara rangalan ishare kurvi idenu tag egeterege die ege machen algon men ituru kollam beenum wani sahha sanadum wara safko nge echeki homa vilere kamga hakema ei algon men hifatan wen emme magan asaskan mi asaske mache rasula etan hadith korwa e bahuri bukhari ge sad muslim ge mi hadith ta warid fe bahuri egetere ngen hadith ki ekalek fan homa duga rodful hipwati bayan korwa onna hadis qatada gani on riwaya hadis ni hadis ge wahaka dekkumuga ebhuri waragina kantatta miya algun menna gula levena waragina wahakata ei annabi qatada al-ansari radiyallahu anhu anna arabiyan qala ya rasul allah ma taqul an sawm yawm al-ithnain qatada al-ansari vidalwani arabinge miheku rasulullah sallallahu alaihi wasallam gariyan ase kale fana miswal kurwani homaduga kalek fana tiroda fulo ipoma behegotun ecce vidalu deva fana toy den faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhaka yawmin wulidtu fihi ei timan kalek fana duniya galikan deke wada enne vidu hai nehma ekalek fana duniya galikan deke wada enne vi
duha viti ekalek fan rod hippa wahaka mitagam ishare kurawani ويوم بعثت أو أنزل علي فيه أدي إدوها كي تمنكلك فانو رسول كمان فانو بنو دوه أدي تمنكلك فانو كمچا قرآن باوا لبنيمس إدوه كهم ورا مي صاف كم بدو تيم واهك ميا غوليجن إبعاد هم أقول مي واهك دكالم بين دهونا حديث كي ابن عباس كاره رواية فا حديث ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين واستنبي يوم الاثنين وخرج مهاجر من مكة إلى المدينة يوم الاثنين وقدم المدينة يوم الاثنين وتوفي يوم الاثنين ورفع الحجر الأسود يوم الاثنين هم ميتاغم إنني رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا قال كان ذكوداتي هم دوهج كما رسول كما فنوبوني سوم دوهج كما مكة مدينة هجرة كروما نكمداغتما أدي إكليك فان مدينة أراوداغتي سوم دوهج كما එකලෙක් ෆාන ස්වර්ග වඩාගතිය සෝම දුහෙග්ග කමාදී හජරල් ස්වදු උෆුල්ලවානි අමානික ෆෞසමානුග හජරල් ස්වදු උෆුල්ලවේනි වෙස් හෝම දුහෙග්ග කම දෙන් අනින් හදීසකි කුරයිබ් ඉබ්න් අබ්බාස් කරිහුන් රිවා කරවා හදීසේ ඉබ්ලද රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් යවුමුල් ඉස්නයිනි වතුෆිය යවුමුල් ඉස්නයිනි දුනිය ගලිකන් දෙක වඩාගතිය සදී ස්වර්ග වඩාගතිය වෙස් හෝම දුහෙග්ග කම mi wahakata migotuga dekkumuga beenumaki bay fahara bay mihunna qabul koran beenunwa bay wahakata hurima miyan algon visnadan ebeje misalaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam qawaidun ekalek faanuge hayapuluga korevi ekkamini homa burasatiga sunne roda hippemu algon mi wahaka dakkaruga ekalek faanuge mi duniya galikan dekewda gatuma guluwa fa algon me mi wahake ishare kur mi jesabaki he amal kurma algon men nafs tayyar kur ehmima burasat du haki algon men komme mi heggeves amalta allah ge hazrat hafta ge amalta fulleve du gotu rasul asfak debba ane ba algon men ngoti homadu ge ba ati ekale fanu ge ehen hadith ge sabit ko engi fa algon men ehmima mi dekanta ka balayar algon men duniya ge levvi kamata kaves allah shukr kurun gotun alukon kurevene kan mi engeni asluga mi roda hippemu duniyan algon men ufan kurevitius algon men allah shukr kuran e bajihe eyus warabodu neematike algon men e ufan ve algon men ge haya feshi e hayan algon men na baddalwe algon men na waanuwa duniya kantatan engi mihin dairuga algon men heugotuga duniya ge levvuman edigen algon men hayatu ga rangalu amalta kuran mitagami baru aladin den algon ham jihilana mi kurbi suwaluga ishare kuri nukta algon hiwa gotugo vijjiya kirfodu hippemge wahaka kannege suwal kurvi em kirfodu hippemge wahaken algon da akama vanya algon menna mi handan kollen jihe bay nukta bohur ei kirfodu hippemge wahaka dakakama vanya demme kurin ishare kurun ahin mi suwaiba al-aslamiyya rasulullah sallallahu alaihi wasallam amnat gufana fahuga den kirfodu ervikam wani e kama guligen mi hadith tange buhuri asa ege tereng en hadithaki mi aba salamatul makhzumiyege mi kirfodu erwi wahaka mi suwaiba hamzat gufana sha adiham egota kiyet rasulullah ga khun gotuga emihum wakama den kiyet rasulullah ga rihuga mi ali gfan sual kurevi ala tatazawwaj ibnata hamza hamzat gfan ge mi darikam balunna kale gfan kaven ballawa anugannawananto ei hamzat gfan odan goramaga mi shahid wegen dima fahoga den mi ekamana ge mi ekanavir hal kolega hunnawima de rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurevi innaha ibnat akhi min ar-radaa ehmima war saaf ko mengeni ei kiyet rasulage mi hamzat gefana kiyet rasulaya mi ekirum gotun akhige gotugo belebe mehma mikan algon mena saaf engende den bay riwayat to ga de misalaka mi zamanuga mi siratul gora mashhur bekale mi libya ge mashhur ali muhammad as-salabi enage mi asiratu nabawiyya fi dawl fi السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث أمي أين بيان كوربني
amnut gefana fawga di suweba fawga aymanus rasula kirfud ervikum ekamako gina faytoga miwahaka bayan korwa fenure hame gota khuwaila bintul munzir se kale fana kirfud ervikum asa ureden amme mashhur ane saduwan haga kiyet rasula kirfud erum gewahad mi kama meduga wahaka dakaruga mi kama meduga asawna hadisen we قال الصديق أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من هو أفصح منك يا رسول الله فقال وما يمنعني وأنا من قريش وأرضعت في بني سعد أبو بكر الصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين بكم بني الله رسوله كليك فان بوره وكين فصاحة تربيك لكو تيمن كليك فان دكودة نوغرنام حديث كوربني إكان එහෙ නොවම් වී කීවෙගෙන් හේ තිමන් කලේ ෆානු කී කුරේෂුන් හැගේ බේකල කීමේ අදි කිර්ෆොද් හිප්පේ සාදුවන් හැගේ හුන්න වෑගින්නේ දෙන් මිගොත මික මුමුගේ අස්දු මාණේකි ඒගේ සබුම් මි දුලහයකන් අව සිහ සලාමතු හුරුම් රෆුෂුගේ වෙෂින් වෙට්ට ෆොනවාලෙන් ඊතාග මි කිරුදිනුමුගේ එස්සෝගෙන් එයි අනේ දුලහයකන් සිහ සලාමිකන් ඒ කුජ්ජකල් දිවිගෙන් දානගො adi nafsuge tohirukum wes ilmerin fahaga korawafre hame gota mi kiruma kambulun hoddawagen emihun gata funumuge beenumeke mi visnun tunu kan mi hasil kurum den mi eyus ilmerin fahaga korawafkum ehme ekalek faanuge sababun hame gotan emihun libunu barakaves ei fahaga korenje kamsalaka mi halimat ge faanu kiyat rasul afrata faran uruwedu wima එකමනාගේ හෂිකොළොග හුරි හුරිහා තදුමඩුකම බලිමඩුකම ෆිලාගෙන්දී තදුකම නොත බලිකන් බලිමඩුකන් එකමනාගේ හෂිකොළා වකිවේගෙන් දියුමා අමයක තදුමඩුකම් බෙසෙන්න ආද එමිහුන්ගේ ආයිලාන් ඇස හුරි මේ තදුමඩුකන් අස්ලු ෆිලාගොස් එමිහුන්න මේ තියාකම තනවස්කන් අවුමා හැම එගොතන් එමිහුන්න මේ එමිහුන්ගේ තෙරේග සෞදුවන් හැගේ තෙරේග එමිහුන්න කදරු ෆුලිගෙන් දියුම්බස් ඒ මේගේ තෙරෙන් ෆාහ කුරා කම එහෙම මේ ඒ අරගොන් මෙන්න මේගේ තෙරේග ෆෙන්නන් හුරි බයිකන් දැන් මේ ඉබ්‍රාහිම්ගේ වාහක ෆොලග විදාලුයි දෙකමකන් අදි අරගොන් එච්ච දන්නවා බේනොන් සෝආදෙවස් කොල්ලම් බේනොන් ඒ විදාලුවේ දෙවාෆියමු කීරිතම නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් දුනියෙන් උෆම් විදවස් හෝම දුවහේ එයි එදුවහුගා කීරිතම නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් රෝද හිප්පෙවියේ අදි බුරාස්පති දුවහු ගොස් එකලේක ෆාන රෝද හිප්පෙවියේ එයි මෙවැනි කම දිමාවගෙන මෙවැනි කම දිමාවා දුවහේ එයි ඉන්සානගේ හයාතුක මෙහෙන් ඔව්වා අරගොණමින්ගේ තෙරේම් බයි මීහුන් මි බුණනී කීරිතම නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හෆ්තාගේ මි දෙදුවහුගා රෝද හිප්පෙවියේ එහෙම්වි මා ඒකතරෙන් එම්මෙ දුවහකු අරගොණමෙන් රෝද හිෆාගෙන් සුන්නතත් තබාවි කමුගොයි නුවානේ සුන්නතා ඛිලාෆියේ ඒ කීරිතම නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ඒ දෙදුවහේ රෝද හිප්පෙවි එහෙමෙජි අරගොණමෙන් හැමයිකනි බොරාස්වෙදු රෝද හිෆාගෙන් නුවත හැමයිකනි හෝමදු රෝද හිෆාගෙන් සුන්නතෙන් හාසිලෙන් නුවානේ මිහින් අරගොණමෙන්ගේ තෙරේග බයි ෆහරන් එබ වාහක දෙකේ කීකේතෝ එකම විදාරවන් ಅದೇ ಕಮಾಬೇತ ಅವನ ಬಲಾಲಾಯರುಗ ಮೀ ಕಿದ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವಾ ಫೋನಿರಂತೋ ಹಸನ ಸಂಗಡನ ಮಜಡನವನ ಮೀ ಅಲೆ ಕಿತೆಮ್ಮೆ ಕುಡ ಹಿಯೋಕಮೆಕ್ಕಮ ಗಾವೆನಸ್ ಏಕಮೆಗ್ಗ ದೆಮಿಹುನ್ನ ಹದೀಸ್ ಕುರವಾ ಏನಂತ ಏಮ ಕಿದ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಎ ಹೋಮದು ಹರೋದ ಹಿಬ್ನು ದೆದ್ದು ಹರೋದ ಹಿಪ್ಪೆವಿಮಾ गर मिसाल अवण में कले फन दवा मट तबा मट का एम दो क्रोधी कम का वेने अवण में कले फन तबा खम बाण है न ए बशक में कम नहीं एनएस मी एम फुरी हम ये तबा मुग माने की एकले फन एक कुरबी होरिहा कम एकले फन एक कुरबी गोत एक कुरबी सिफया मिसाल का अब्दुल्लाह बिन उमर कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफुत का इक्तिदा वडाने गोत तबावुं एक में मुहिम गोत की एनएस तिमाया बेवुन मिंबरकुं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तिबाम में तिबम का लेफानो के अमल फोत का तिबामी होना करिफोरुन तेरे का लिबिगम भी मिंबर का तिबाम तबावा है न हेम अलिफुन या तबानो को से मीह का तबा वे कमे के तबा वेवुन कमे रंगला बराबर एकमति देमिहुर मीगे में मुहिम कमकी දෙන් අරගොන මේ විස්නා ඉරුගා හෝමදු රෝද හිප්පෙවි වකි කමෙ දිමාවෙකින් එයි එකලෙක් ෆාන් උෆම් විදුවස් ඒකතන් ඔබෙන් හදීස් පුරුග ආස්ෆා දෙන් අනිකා බුරාස්පෙ දුහුග වාහක ආරුග දෙන්නේ ඉබ්‍රාහිම් සවිදාලි දෙවි ෆදාන්
ei alaage amalta Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratan ufule dos kama wati emme min komme duhe wakin roda hifikama goyes ene roda hifini ho do ekani misalak nuata braswe do ekani emvijja e do hegge ekani ene roda hifikama goyes enen esunnan hasilon yagin karwarwa kamge e kommehen e dedos ekkon nuwi kama goyes emme ma algon me visnan jeheni demme sheikh Musa Isbidali fadan emihaka vi warakun kiritma nabiya sallallahu alaihi wasallam sunnata iza amartukum bi shay'in fa'tu min mastata'tum istata'tum timun kalefon tiya ba mihunna kamakan amru korabak mugana tiya ba mihunna kere kodana kan libegen bi minbarakun ekamakat tabawa se enad den agona balma hinga mi kid rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge lafatu ge dosto ge tere kalefon kirfodo hippemu dosta kon balalar ibrahim ge wahaka ge ishara korba fi mi eru arabin ge mujtama terega aammu kamen khasa ko dega musandin ge terega henata emi honna dariya ko lebijje kamuga wanama rafushuge mi hon misalaga ebunu kene mi arabin ne mi keno ta badiyatu ko halwerin khasa ko badiyatu ko halwer mi ken emma badiyatun rangalu kirumay ko hodage kujja waki dosta ke bande mi badiyatu rafushuga gengulummi एगतेरेगा खास करतेगा मी यानी बिकुदर के फसाहत तरीकमा बलागत तरीकमा ए मी रशुगा मी होना पाड़ बलित कुनका तेरुमा अदे कुज्जा की सेहत रंगालो वरुगद आदि दूफसेह मी बैगतु मी कुज्जगतु मी कुज्जा हिदि बडो सिमने एगतुम आवण बलालार मेरे मिदालवानी सिरत गहले मिदालवागतुगा एरु अरबिंग तेरेगा इन एम्मे फसाहत तरी बलागत तरी कबीला का वाणे मी बनी साद बिन बखुरवांगा मी हूं एगतुम कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिरमा के मना बलाला में हलीमा बिन अबी हलीमा बिन सादियन हलीमत बिन अबी ज़ुहैब में कहने का मना है एक मना ये बलाले कौन से कमना है कि इस वर साफ्ता हिर वर में यानी गिवे ही वर में लोहलुए मुतमा कंता त दन्ना बेफले को तो मन फाकुरे के हम एक तो एक मना के फिर कलम अल हारिस बिन अब्दुल अज़्ज़ा ये किनो तबी में मशहूर अबी कब्शा के नमूंग के लेफान मशहूर फन बरे गुर कदे अगन दान इब्राहिम के जाहिली में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिसालत के प्रथम मरहले आगे के लेफान में मक्का के मगमती हिंगा होडा ननिको मक्का के मुश्रिक में यदनी के अबी कब्शा के दरिकल उन्ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगवट्टाल मट्टा का ऐसे में बस्त बेनो को पबरी मैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खीरो इगतो उख्तुंग को तो हम नवता में हलीमा के बेफलुंग तो हम फाह करवेनी अब्दुल्लाह बिन हारिसा या उनैसा बिन्त अल हारिसा या मिन हुज़ाफा नवता खिजामा बिन्त अल हारिस अशैमा नवता शैमा या उन बलाले रेकमना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर लोबि करे बेकार में देखो तो अदे कमना बैफार कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वडवा गंदे बैफार रेकमना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोंडफुल लेवागें गेंदवा वाह का में सीरत फत बयान करबा बरी हम एक तो एक लेफानो ए दुह को एक मना बरकशी में एक लेफान दपुलु विवाह का में अन्ना सीरत फतोगा अदे अबू कुरफान खलीफा कम कि रसूलुल्लाह गारिया को रसूलुल्लाह खलीफा रसूलुल्लाह रिसालत को दोसर एक लेफान गारिहन कमना वडाती में कबले फानो के रीदा को नंगवा एक मत एक मना बेंद विवाह किया अदे फोगा हम अबू कुरफान खलीफा को वडाती हम एगोते के लेफान अमल को विवाह किया और में नफसीरत पे तक बने गंदान मी अवन में फाह को ले कंत तो तेरे घिमने मी हलीमत के फान की एरो मुत्तम बलाला ए आगो में सीरत पे तक बलाला रोगा मी बने बकरोंगा मी तेरे दिया एम में फकीर बेफले गोतुगा एरो मुत बलाला एकमना अरागिंदे जमले की बालिकाशी जमले गोतुगा अदि एम फहु एकमना मी देवन वाह के एकमना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुचले गंदिया वाह कत कावल मन आदे एक आदे नो तो इब्राहिम सीरत का हलवेंगे तेरेगा मी एकले फानो के फकीर को कमना नुनेंगे विवाह कया पिकहले वाह तक आदे एहन में एक तफसीर तक बलाला हकीकत बलार एहन नुं करने के आर्मी अब्दुल मुतल्लिब फानो के आइला के कंत तक एकले फानो के तनवस का माहुरी अदे मी ಹಗೀಗತುಗ ಮೀ ತಿ ಮಸಲಾಗ ಮೀ ಸಾದೋಂಗ್ಯಾಗ ಮೀ ಹುಣ್ಣ ವಿಷ್ಣುನಿ ಎಕಲೆಗ್ ಫಾಣಿಯ ತೀಮೆಗೆ ಗೊತ್ತುಗವ ತೀವೆ ಎಚ್ಚೆಲ್ಲಿಬುಂ ಐ ಉಂದಗು ಕಮಕ ಮಾಡ್ತ ದತಿ ಕಮಕ ಮಾಡ್ಕಮ ಏಕಮಕು ಅಸ್ಲುಗ ಎಕಲೆಗ್ ಫಾಣ ಹರದು ಕೊರವ ಹುಣ್ಣೆ ಮಕ್ಕಾಗೆ ಸಾಹಿಬ್ ಐ ಮೀ ಕಾಫಾಫುಲ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಮುತ್ತಲಿಬ್ ಫಾಣ එහෙම ඒ ඒරුග මක්කාගුර එම මුස්සන්දි අනේ ඒ බේකලෙන් එහෙම වීම ඒකම කියස්ලුගේ එමිහුන් කුරි නුබ හිසාබෙන් අස්සොද දෙන් ඒක දලිලු ඉබ්‍රාහිම් ඉත ටෙෆුණු කරවත් මේ බේකලේ ෆානු බප්පා ෆුල් අබ්දුල්ලාහ් ගේ ෆානු ගුර්බාන් කරවන් ජහුන් දෝ සතේක ජමලු ගුර්බාන් කරවුන් එයි අබ මේ කීද රසූලා කාෆා ෆුල් අබ්දුල් මුතලිබ් ෆානුගේ මුස්සන්දිකන් හාමවා වර කුඩ කුඩ මෙම්බරෙන් උන්ත එහෙම වීම මේ එකන් එමිහුන් නම් ඒ ගොතුක විස්නිෆා වෙන්න මෙස්
emihun ek mi ekalek faano nunegi hama yatimek gotuga wegen den komme gotives ei Allah taala ge mi khasa inayatuga ekan labwafa goi note ekalang sunnatu goi goingi ema mi halimutge faano mi nengevi nangawagen denya badoto go ha kalgon mi etage share kore ko malgon mi ge faakolam beenum wani aamugote ge algon menna mi aila getere fennje muhimmu kantatta mitaga me fendigendi ei halimutge faano ge befulun rasulullah sallallahu alaihi wasallam akiga akule uluma maja kuruma mi ane e befulunge farapulun rasulullah devvanje oga atirikama inayata alaluma mi kanka wegen dier mi ekkirumuge sabu miya akhwantakan e lobi e hamdardi e kulunu wara saaf ko sirat fettoge heri bayan ko devwa by far mi borakat ashfran arwangulu wa hakya mi by far ekalek fana mi kame dima vije mi hunna ekam bodukama ka wegen da gota ekalek fana nula mi hunna farikkulon onduguwa minwara ekalek fana nula emi hun tantana dam beenuwa minwara ekalek fana emi hunge hitugoen oga atirikama rahma hamdardiya kuluna mi wahaka algon menge siratuga mi fettoga ilmerin bayan korwa mi hurumuge emme bod esobaki algon menna libe darinna meduga mi loebba oga atirikama hamdardiya kuluna gen batten jehene algon menge darinnaki magumacha mi dukollaf ellalaf tivenje ane mi gaburitake ka eche gotuga hadayannuwane darinnaki evvere mi Allah subhanahu wa taala mayakkurawa falgummen hamal korwa bodu amanatake mi amanatan algon men rakkatir wairuga edarinna loebba hamdardiya kuluna inayata ariyata tarbiyatu denjihene kudin mi masas ko riti gotuga gengulen aila getere kantattan hunna goin asuga halimatge faanuge mi amal fultaka ade halimatge faanuge firikaldunge amal fultaka mi aila terege mitibbe beflunge amal takun engendan ege ama e wahake saaf ko wadigenda ekkame mi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge mefulu irumge hadisa algon men balafiya mi kurin algon men wahaka dekki bay nuktata bismi geterege kurin hinga de ei rasulullah ga sabunge mi bayaku rasulullah ga riugo suwal kurani kalek fana behegotun timum bekalunna khabar devwash de kalek fana wahaka takkiya devum gengo se kalek fana dalwani timum kalek fana kirfo dippi bani saud bin bakruge etaga ebami hunge terega timum kalek fana ekkirumuge akhunge gotuga akhunge gatuga kulen uluwanikon hudu hedumuga tibbevi debe kalaku ranuge kamwarega gandufim furagen as timange mefulu irwa etan kalufoti kolen nangawa ekaku anekaka dakkaluma fawti man kalek faanu hippulu adi banufulu donnawa saaf korawafa ede bekalun kore bekala kone bekalaka vidaluwe ekalek faanuge ummatuge diha bekalun naku mefulu kiruwala washa egota kiraluma fahu anikka vidaluwe ekalek faanuge ummatuge sateka mihun naku kiruwala washa den egota kiruwum vidaluwe ekalek faanuge ummatuge enhas mihun naku kiruwasha den egota kiruwum vidaluwe ekalek faanu duukollavash ekalek faanuge muli ummatavves ekalek faanu na mi wazan nukurave hotte den algonu mi wahaka dakkarugo ham enge rasulullah sallallahu alaihi wasallam aki koranto abu bakr ge faanas algon menge ummatuge hen emmenna wazan nukurave ehem wima min algon menne engen daachki ekalek faanaki algon men muli ummatuge emmenna wore mativeri faratekkan asluga Allah subhanahu wa ta'ala ekalek faanu khiyaru kurvi e basfuluga midenne vibaves mine kan algon benne engendan emima algon me kala ummatuge mihunge wahake ummatuge kantattaka ekalek faanuge wahake mi ekuga genna eruga algon men balamvi algon men ummatuge mitibe emmenge huriha amaltaka he amaluge wahakalgon midakani amaltaka ekalek faanuge evskamaka evvaru nukurve nikan algon benne endan ane mige ehin hadise gannani Anas bin Malik radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل صلى الله عليه وسلم ويلم الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك ثم غسل له في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم عاده في مكانه وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ضئره فقالوا إن محمدا قد قتل فاستقبلوه وهو منتقع اللون قال أنس وقد كنت أرى أثر ذلك
في صدره هي متاغ algon menna mi mefulu irum ge hadisa wara saaf ko mikiyade bani mefulu irum foga ashikol tereng shaytani waswas terikame evidalo faiche nenge vikama den hippulu ranuge kamwaraka labwagen zamzam fenu donnawa heddewma foga ihuri gota rujua kurawa heddevikama timan kale faana eko kulan tibbe kudin timange kirmakamna gariha gos bunu mundiye muhammad ge faanu sallallahu alaihi wasallam qatul wajje den e makamalun timan hoduma ngas baddal kuriru ekale faanuge kula badalu fawi ef anaske faanu vidalwani rasulullah sallallahu alaihi wasallam hashkolun e faaru ekale faanuge mefulu iruvekam gasaru hama afada gotaka mefulu faswa fun asaru miharus faaluman hunnati timan kale faanu deke wadagati mitaga alwani ishare kuri gotan ekkada ailage loebba hamdardiya kulunwese fenigende adi mefulu irum hadisage muhimmukama bodukamis mitanun eba hama wegende ರಫ್ರುಗೆ ದಿರಿ ಉಳುಮ ಕೀರಿತಮ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ವಡಾನ್ನೆವಿ ಸಬಬ್ತಕುಗೆ ತೆರೇಗ ಬೈ ಇಲ್ಮರಿನ್ ವಿದಾಳುವ ಫೆಬುಹುರಿ ಎಯಿ ಬಸ್ ಹಲಾಕುನುವೆ ಒನ್ನನಿ ಆಮು ಗೊತಿಗ್ಗ ಕೊಮ್ಮೆ ಗೌಮೆಗ್ಗವೆಸ್ ಎಬೈಗ್ಗೆ ರಫ್ರು ಹಿಸಾಬ್ ಕಂಡುಗೈ ಎಹ್ವಿ ಮಾ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಗಬೂಲ್ ಕುರವೆ ಎವಾಹಕ ಕೀವೆಗೆಂತವ ei algonmenge tere gawas rafuru hisabugo ole mihunge bas emihunge atuga e bas oi gotan eba oi ehennamas algonme mi taraggi hisabu gandu ga hassako algonmenge mi rajye belikamugo vias male ga mihun wahaka dakka ole bahurwe bala eruga bas mulin halakkollah minnani bahuge daraja taw halakkollah fa minnani adi aamuko wahaka dakka ole bay bastawes wara faseha kollafa mi wahaka dakkani adi bay zuwan kudimwes wahaka dakka ole ulu muga wara faseha kolla misalaka alwen balamato kaye koba kaye divehi bahugo onnawes echennu mikahale baspas eba huri adi hama ehme bay faran alwan mennan eba fene bay mihun program husalaros algun mihin kiya aduwe sebe adi hama efadan dem balalani mihin kiyumuge badaluga dem balani mikahala lafzu taw sebhuri hama arabi bahu gawes adi arabi bas nunas adi ehem beer bastaku gawes tarakki hisab ganduga mihun beenun kura bahuga e buhuri badaltaken asfa algun men kiyawan lonu misurab baladi kumuga yes misuruge waragen wer rafuru hisab ganduga jim hama e jim ga adun kiyani ekamku kahirage jim ga adin niwen kahirage jim ga adu iweni alugona me divehi bahu mikiya gaafu ga adun ehvi ma eruga arabinge tere gaves warabboda visnafo ekkamen ei bahuruwa hiyokon hifehetun ekamattaka emihunge tere goen aadakaden ei tuttuiru kujjaya fortama bas daswa iruga ekujjaya riti rangalu basta daskoddinu nehana algon menga milla direwulma balayaruga tuttu kudinnaka negene divehi bahun aamukom migengule echissa kiya namek emihunnan engeni fortama ingres bahun e kiyana ehmvi ma algon men eba balenje mikankamang adi ege iturum deme sheikh ibrahim vidale fadan raffuruge diri uluma ki ei sihhi gotum war rangalu diri ulumege gotga fahaga wefa onnani huri hisabik gawes ei tarakki hisab gandu ga diri ule eruga mi onnani tojje hifa kahirai belikam goyes maariye belikam goyes adi ehen kawmegge verikan kurara belikam goyes etenek gami onnani tojje hifa ekamuge sababun newalan saafu vanu libuma mi huriha kamwe sabuhuri adi ege ituran algona me balalamato etantanga eki karkhana tawe sabuhuri etantanuge etantanu kunna duma mi huriha kamwe as ne fatawade wara balita gina tanigge gotuga verikan kuraran himenige midani ehem vegen ekamu eruga emihunge terega arabinge terega aadege gotun mi dekan takawes visnafwa kama bayin almurin liuga febuhuri adami debe fun ishara kore gota khasagate gami yani sheikh ibrahim ge wahaka ami ke rasulullah sallallahu alaihi wasallam bani sa'd bin bakru ge tere kirfodhi pong honne biru ga hinga di hadisa khasagate me ful iral manga hadisa gulige halimat gafan ke rasulullah sallallahu alaihi wasallam go lebet mamma flo ge re kelefan rujua kore winot gendevi igagana kelefan go mo fulong ha haruga kama me bun hisham nasirat ge bayan kor ba hoy me
ಆಮಿತ್ ಫಾನ್ ಗರಿಯಕ್ಕೆ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಮೆ ರದ್ದು ಕುರಮ ಗುಳಿಗೆ ಕಮನಾಗೆ ಫಿರಿಕಲುಂ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಹ್ ಫಾನುಗೆ ಗಬ್ರ ಸಿಯಾರ ಕುರಬು ಮಟ್ಟಕಾನ್ ವತ ಎ ಮದೀನಾಗೆ ಕಮನಾಗೆ ಮೆ ಕಿ ರಸೂಲಾಗೆ ಮೆ ಬಫಾಫುರುಗೆ ಮೀಹುನ ಬದ್ದಲು ಕುರ ಮಟ್ಟಕ ಜಿಯಾರ ಕುರವಿ ಇರುಗ ಗಣಕ ಮೆ ಮಕ್ಕಾ ಫಿರಿಕೆಂ ಗಣ ಫಸ್ತೇಕೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದತುರು ಕುರ ಮಫಹುಗ एक दतुर को बीरुगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मा कमना गारी होगा कमना के खादिम मैमनस के दवा फणी ए गागंड का महिंग हादु एतन को हुन्नवा फेंबुर वडाने मगमतीगा मी अमृत को फानो मी अला मी बलि फुलोई मते कमना सही गतुम मी बलि कचवेगिंदी उन नतीजा पेगिंदी कमना एतन को हरेगिंदी गागंड का मदीना मक्का दिमदु को अबुवाई की सन तनुगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मम्मा फुलो फस्तानो दे फावनी ये फोगा कि रसूल अमरी वडा के केलेफानो के काफा फुड़ के बेलेटुंदरे कम दशुगो नेरो के केलेफानो काफा फुड़ की ए मी दरिकलनटक वरंग ओगा तरिकमा रहमा हमदर्दिया कुलना कलेगवा बेफुले केलेफान वडाना कुमिकमक कि रसूल तनकर कि रसूल गिंदवा अदि केलेफानो के जाहु के मतरिकमा मायकम सबुंग मी काबा के खारीगा केलेफानटक मी कुणले फतुरालेवे एकलेफान एहतराम करोकुम गदर कुमतुम एब्बस मी का खुद एकलेफान के बेफरुम तरह बेफलकस ए मी कुना मतीगा नोते मी बड बालिस मतीगा गुदड मतीगा मी नीशीन नान अदेतन सारान एनवस के मा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतनुग अशींद वडाय कुशो वडाय हद्दवा अदे केलेफान को बड बेबे केलेफान एतन दुरली मट्टका मसे कोरम पेटेमा अब्दुल मुतल्लिफान विदालवान ए केलेफान एतन बैंदा रे केलेफान अल्लाह सुब्हानहु व तआला मुस्तकबिल को मतवेगे बाद दर्जे तक देपान नोड केलेफान के मुस्तकबिल का मीहुंगे तेरे का फाह करवे खास मीह को केलेफान फाह करेंदा ने विदालफा अब्दुल मुतल्लिफान केलेफान के बरकश बुलगा मी फिरुमालवा केलेफान मी लोबि करवा मंजर ओगमेना तारीख में सीरत फतो के दनिगा गणक काफाफ्लो के बेलेट मदर के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम केलेफान उमरफ्लों अंगहर मत नुहारा में हुन्ने वेफो के केलेफान के काफाफ्लो अवहार के मिदियी ए काफाफ्लो अवहार मो कुरीगा केलेफान के बप्पाफ्लो ए बंडो अमी केलेफान को बडबे फुल अबू तालिब के फाना के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेलेट मा हवाल करबी कि रसूलुल्लाह अबू तालिब फानो के बेलेट दशो हुन्ने वीरु के वर्गिन खंत तक हिगा गेंदिया अदे केलेफान ने शाम करे व्यापार गाफिला गस्त वडाने मी एतनु मुसे केलेफान मी मीह का बदलवे एने की मा कुरिन के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते तन अन्नानिकम के दिसारेगा कुरिमी एहनते ब्राह्मद अदे मी एतनु मी बदलवा मीहे गोतु को फहा करवेनी बहीरा दे मी बहीरा बेहे गोतुम एई एने की कदीमी फतोगे इल्म अदे बरबड़ माफ करो कदीमी फतोगे इल्म लिबड़े हुन्नी बेफुले दें यहूदीन के फतोगे रसूलागे सिवफुलता बस बयान में फवे आदि हमें गोता नसोरांगे फतोगे नोते नसोरांगे गुलुन लेकिन तोगे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवफुलता का कलेफान के साथ को वक्त का ची बयान में फवे अल्लाह के कुरान के सूरतुल बकरा के अड्डी हनवना तो वही कुरान फनी वलम्मा जाहुम किताबुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिकुल लिमा माहुम वकानु मिन क़ब्ल यस्तफ्तिहून अलल्लज़ीन कफ़रू फलम्मा जाहुम मा अरफू कफ़रू बिहि फलअनतुल्लाहि अलल काफ़िरीन एवरना अग्गा फतन एबही तौरात इंजील कबूल को तदकुरा गुतुगा अल्लाह के हजरतुन एवरना हमें फतन एबही कुरान हिंदू एवरन एफदु कुरुए ए कुरिन एवरन काफिरोगे मिस्तकुंगे मच्चा नस्रु एदे कमुगा वेदन एवरन इंगिफावा हकु गन एवरन हमें हिंदू यंग एवरन काफिरो फे काफिरोगे मच्चा अल्लाह के लावने होते दें मितागा फाहा करवेनी बहीरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हेद कुरिवी गागण कहम गाड़ी एद्दे गडिंग यारुगे हुड वगुत्कोले एना इंतजार कुरी रसूल आगे दतरफुल ए गस्तर फैबाने नबीयगे वहाके मिहुगे फैतौगा बयान वेफा होरीमा ईसा गफानुगे जमानुम फेशिगें वसियतु गोतु मडकुरा मिहुम मडकुरमुं एस ए गोतुं एने अमि एरे दिमावणी दें एना एदुगे कांतकुरी गोई मक्कागे मिहुन्न विवर बोडा जयबकंगी एमिहुम बुणे तिमम मिता मितिबेता मितन गन्नता इतंग हर वीरस मीन मिता होरे एकम दोहकुस मीन मीन तनकु बोदिकोलाफिस बालाफ इच्चन बुणे मीदु मिउलनी किहिनें हेय मीन आहर मेन्नागे मी हाद वरकशे मिउलनी एमीमा एन असुग मक्कागे मिहुन्नकागे नुं एवलनी एन बुणे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गे कंतत बला एमीमा
ඒන දාවතු දිනි මක්කාග මිහුන්න බොඩ ජාෆත් එදිනි දීගෙන් එතන දියම් හම එම්මෙන් ගෙනෑතෝ සුවාල කුරි අදි ඒන වකිවකින් එම්මෙන් බෙලි දෙල්ම ෆෝග රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම මේ තුප්පු එරුග එහි එහෙමීම මේ එකලෙක් ෆානුගේ හෂ්කොළු මේ බල්ලෙවි බල්ලවාෆ නබීකම්ගේ සික්ක හොරිතෝ බෙල්ලෙවි බල්ලවාෆ අබූ තාලිබ් ෆාන සුවාල කරවීම තිමන්ගේ බේෆලකේ විදාළීම මේ නස්තුර මේ බහිරා මිබුණනි තිහිනෙන් නොවානේ කදේ ඒගේ දරියකෂේ නොවානේ මීනක බප්පවාංජිනේ මරුෆුර මිහකෂේ දෙන් මීනයගේ අනේ ශාම්කරයාගේ තිරිය නොවන්නාෂේ ශාම්කරයාගේ මීනයා මෙදු කන්තත කුරානේ මිහින්නේ එහෙමීම මී වාහකතකුන් අල්ගොම්න ලිබේ මයගණු ෆිලාවල කී අසුග අහදු කිතාබින් කොර තෙදුවෙරි මේ අලුවෙරින්ගේ ෆරාතුන් එංගි හාමුය ගොතුග ලොබෙති නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම කි ඉස්තවුන් ගාත ෆොසමානක ෆොනු වේනේ නබියෙක්කම මිකංකන් එබෑමි හුන් එංගි ෆාවණි එබෑමි ෆොත්තෝගේ තවරාත ඉන්ජීලුග එකලෙක් ෆානගේ සිෆුලත වාරිදු ෆාතිකම වරස්සාෆ් කොමිටි අවමෙන්නගේ බෙන්ගෙන් දෙම එගොත රසූලා ගස්ගහා ගස්සා හිල ගඬු සයිද කුරිකන් සාබිතු වෙගෙන් දිය මි දතුරු ෆුලුගේ තෙරියග කන්දතකු අදි විලාගණු එකලෙක් ෆාන හියා එළු විකම සාබිතු වෙගෙන් දෙය මේ ගොත ගස්ගහා ගස්ස දිනුන් ලිබුණුකම් වෙස් හාම වෙගෙන් දෙය ඒ මිදෙන්න විගස්තර ෆේබීම එගහන් එයා දිරුන් ඒ දිරුන් ඈම එණෙන් එංගුනි ආමි නබි බේ ෆෞසමානක ෆොනුවා නබියා මිගස්තර මි ෆේබීය එහෙම කීත රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් එකලෙක් ෆානුගේ බඩබේ ෆුලා කුරයිෂුන්ගේ බයි බඩුන්නා කොරොණ මිදතුරුගේ ෆාදා එකලෙක් ෆාන ahayatuga ekalekfanaga murfulu misada haruga kurubikam govis ei kankan mi engem fashafa hono umuru wima ekalekfana warbade tajribataken asu egeteren elibode nabi egotun ehne farayatuge tajribaya emiyon hoda fa honuruta rasulullah sallallahu alaihi wasallam gatun dekewade agatumuge mi fursat libode agati ehma mihunge kankam gonna rawiyutaka honurutaka tajribata ekalekfana engen diye kam mewani hame egota mizamanuga mihum mi shakku kora bahirage arihun rasulullah sallallahu alaihi wasallam kandatake ungeni wadaagekam ei eggotuges qabul korena wahakenu ekamaki rasulullah sallallahu alaihi wasallam ki lienkiyen dene wada nugannawa bekal lienkiyen dene wada lienkiyen nege mihekan echen unganna dinun adi khasako mi ane bodeti muhimma malumatake khazana ko dinun ei degadiyen herunoni dolgadiyen herutire kurweka hala kandatake nun hemwima ei asluga mi kurave waruwe kame nun heme mihunge dawa ki dogu dawa ehema mi rasula ayagen ruminge tere nudiuman abu talib fana mi bahira warboda gisha din ege natija ki abu talib fana rasula ayagen emburi makkaya mi vidwada andam daturu badul koravumge khiyal fulu gendiun hema islam deen not rasulullah sallallahu alaihi wasallam himayataka abu talib fan komme kameves korava fan kan dehawa warbodu kamem mikamaki asloga heme mi algon mitaga fahakullah algon men siratugo fetta beliwaraka taarikhuge fetta beliwaraka kirtman nabiy sallallahu alaihi wasallam ge hayapula behe gutun heyo ilmu warin liwa huwa wahak furtakun algon menna engeni kirtman nabiy sallallahu alaihi wasallam ki erugas nasara deenuga tibi mihum wes adi yahudi deenuga tibi mihum wes emihum intizaruge emitibeni fahuge nabiya wadaganwane duwahaka den emihunge fettakun e alametta engen e bohurikama e alametta kirtman nabiy sallallahu alaihi wasallam ge farapron emihuna engi faalo hoikkan ehemima ekama debas wevene evves ilmu veriyaku hiyoko wahaka dakka ilmu veriyaku nekka ade mi kitmai nabiyya sallallahu alaihi wasallam mi ane kelefano ge bodobe fula batole fana ariga sham kare kore datura fahu ge emri wadage dikamek ge bayar wadanne kan awon men fahu koreve ei mi harbul fijar ge bayar wadanne kelefano ge mi ane gurashun ha ge mi hunna kinanata qaismun ailan ge mi hunna adman kuran hangurame mi hangurame harbul fijar mi kiuni hurmat terege ma masarto ge terege mi hangurama kurege diyama kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelefano ge bodbe flon na ko mi hangurama ge bayar wadanne bi e be flon ne kelefano ne mi adubon uka dunita genes be kam awon be hame ko ta ekid rasulullah bayar wadanne turka mi hilful fudul ge evs mi awon medan fa kollen je kandatta ge henna me sa awon program ge gadi hamma ekko mi point takan rad korwiya mi dengana do ko awon men ishara kollama gastu kolla විවාහ කර නිසා කුරුකොල්ලාන
මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් වඩාක් අවුල්මෙන් නැති දෙවිද මාලුමාතට ෂේඛ් ඉබ්‍රාහිම් අහමද් අබ්බස් අද ෂේඛ් සන්තෆීග අබ්බස් රබ්බ ශුක්ර් දන්නවා ප්‍රෝග්‍රෑම් නිමාලම කොරින්ද බෙෆොන් අවුල්මෙන් මාදමාගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් දවතෙන් අවුල්මෙන් මාදමාගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් ෆිටනේ දිහකට බෑන් එගාරකට බය එම අවුනුගේ දුආයි කිම අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා අවුල්මෙන් කී හබස බස් කබුල් කරබයිකම් වලෙවුම් අදි දෙබෙෆොන් වඩාන් දෙන්න කට කරබඩ ශුක්ර් දන්නවා මත බෙෆොන් වස්ති අවුල්මෙන් නැකති හේදකල වකට ටක ශුක්ර් දන්නවා වගුණ බාකන නිමාල සුබ්හානක අල්ලාහුම්ම බිහම්දික අෂහදු අල්ලා ඉලාහා ඉල්ලා අන්ත අස්තග්ෆිරුක වඅතූබු ඉලෛක් වසල්ලාහු වසල්ලම අලා සය්යිදිනා මුහම්මදින් වඅලා ආලිහි වසහ්බිහි වසල්ලම් වස්සලාමු අලයිකුම් වරහමතුල්ලාහි තආලා වබරකාතුහු